ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kekhasi Students Union Malki Circle kekat santarik ubnai nailor arajar arpuai kalapan ko buram yaki samla puli ke bala pas bha hake examine secondary school leaving certificate but ka higher secondary school leaving certificate da ki arjai ki khusnam kawai ka khusnam kadai ka bala tip kerteng kum ubul nong job lingdo scholarship award arajar arpuai but ka ba arpat kadai ka mat shaprang award arajar arpuai Yagini ki artali ki khusnam lapun ko buram yaki samla puli ki basyong basa akasnong malki bat kumjuru yaki samla puli ki badairu ni ki waipat ki district ki balawan shakmat hakini ki artali ki examine ki balapan long daga Meghalaya Board of School Education Yaka khusnam ubul nong job lingdo scholarship award arhazar arpuai lapun ko buram syaki kena school ki bayo yaka percentage ka ba hetam na padeng ki samla puli khasi jong ka jilla kata usamla Kevin Strong Laurinyang na Mairang usamla Daniel Ksanbor Kre Mujan na Malki usamla Luigi Dalian Paswet na Jowai bat kasamla Elfie Wanyang na Nongston yakini ki saungut ki samla ka KSU kala ais ngobha na kapisa ka ba marsau po hajar tingka marway lembat ka sernon kebenta ka ba arpat jong ka jingsam khusnam kadai ka mat shaprang award arhajar arpuai ha ka baki don hadu san phongut ki balayo pediang yakini ka khusnam balasam tang shiki samla puli ki badai ki nong shong snong jong ka snong malki bat ki bayo ye ka percentage ka balong 100% shaneng ha ka jingsam yakini ki khusnam da sakhilang ru da usamla Donald V Thaba ubadai general secretary jong ka KSU central body uba Fantin Lakadong ubadai MDC jong ka malki light umkhra constituency Professor Teddy Kharsandi uba Miguel Badwar ubadai secretary jong ka dorbar snong malki bat ka kong Hana Lingdo ka badai ka paratrai jong uba Bull and Lingdo Kali ka kerpang bangai kali kerpang di sama puli ki bola manwara buram omtang ya yang sam ya kimi khpa Henry ya gari mengacat dari yang di Broadway. Kini senjam macam perang awal kebantu penyanyi dan seng lingba kiunit kisahkan district iba per kalau musim bentar menami sim yang para samla para doa para Islam kinanglah penristom hagi jipuli mereka per joki hendak ke pang tentang si dolong kani bulong job scholarship award kabang ikut kuram segi sawon dikena kibla tristom kibla ora mengasu serong menong ba kibla ora ay serong ya kejan beliau ladang bakla nadu ni pendu ya ke SG baka general category jog result matrik kani gari sin do panikong bagi sama khasi jongi kinyo empat yang terkendang bahli do jogi examen ngai ke pang ini babun sin habang lay satu gini dijak program dijuai din amisin ye kina puli Henry minta di pang bagani kali nanti kebangi iyo mesti tapi bagi ai nanglah ada sisi ip Henry omong bagani nanti kebenda kali nanti mau pi pun kena puli pil ai mesti jadi di paradok prasna mengiru in persyang ia ketemu kaba judan menu kibala kuat hadu mentah meneh nak kami nanti kini kisama kilong sisa kita hirosha kibas kem joga jadi rio kumbalong menor ke history ke batai ini koong hakapuar ruswa abang yang saksi syar hagi dole ki paradok prasna jongi ki jube banyak kuliah syadi bilang
Syarifah dari India Bandang Bansutu ya kerukum Sensyar lani kata tactics kijong dole lani bidong India na termeru bakum balong hang menua kini kisamla juga bentar kini shimne ka kli om tang ngora buram ya kaye kesam Henry ban skemu ya kita ki resort joga chakriyo namar kum ga chakriyo ni ngong api hawabun kiliang inandap satang jituna idon kam banmi kita ginong sanjur ya kalawai pernah jongari baka chakriyo habang ipai naka hakani genti nini bagi nong thoan hakani jelar jongi kiduna bah kiparano parasna habang ikran di policy paper yang ngut yang kata education policy hadu benda Henry nibi sengiu nibi sengap masyura yang kata national education policy berkelempat pada syaratnya lah kanyahaan bakayat yang bakarukum karukum pulia putih kejongi sini kedau berkongsan kepada education state education policy kasateng benda nganong api namar iduna sisa kebawa mene kita ginong thoan kita ginong sanjur ya galawai jong pulia putih akan celah lagi parlo praslam jongi kebun sian yong seng halang ni syukur hajat keseng keba mi madan menyekit ma namta bi nyudrak namta jadrin lei em kadon pun kinat nanti bagan keseng kesu seng kebagan tam babaro gibrio nayong keseng kesu mission ran tam kibajala kibajushim kamu nakapos kapot senong badai keseng kesu mission ran sisa katang len Alai roh sisa makani keseng kajudon Ahmad kabadan ndu jing habede tadi kejadian dewe kami langsung ikik pa kibalan tadi menkumno menpenhe pensan menpendet biang ikikun ti jengki apor bakidang kuliah bati jingdan kam jengki ikik pa kalau kapungsan ngayaro langsung flow ya ikik pa kiblawan la ini dipun kibagapang kibajanay nama kamdai pasuk banwan sesmat kani kapor habang competition kalong dari tough kalong dari kebae ba banwan sesmat klaim la kani kesan untuk pikik megi pa patum juru ya pi kisamla kiblawan seprang kiblawan sesmat ba baro adai jing tresikam betul pi bapin sayo kai yuso bakian hangni asor demi ki school ki bon ki bapa bapilong kedan bok bapinyo benta akini ki school asor nrei hakijing ya ti donga bangani jo si school senong kendong pindai adalah kidong hikmat pinpat kedonun nama pakidang satin hadu kata-kata habami itu report UGI report bahwa performance reading index kejelas ini kawan baar na try kawan tam yang kepihar kapan kendit yang ini berkapan sulera yang ini kung kejelas bahkan biar bukan ini education lesi kali education system kebapil lesi kali bambiang infrastructure batkala bandai kena hidu nama hakapuar pangaya di kanong dong ngai isya kita tuna kibabun ba kabawai kahol kabangayang tang ni kani kerensan tang ini space ini jaka
dia pelong kelas sau di kelas kebapinda kuliah na kawai kamna daya so te bapipay nikito di jinduna te shanu kan tiyo education system ni shanu kan tiyo bitina tada don na wa pro ka tabiyan bodon tak kapasti menlong sisa wa kraw kalian ko di kan ya u bantiyo kalau nggak kendit menyanyi itu jinduna tidak don akan dijelang ini Sungtunak banyadan nang hari kepor, nomor hakum kenika por hakawa kenika kelam COVID-19 kelawan ban kenika keri bat kejelai berkawai isutu kilau bun kijing jar kijing kia kijing shon kijing shitom kan kamtam hakalan hakabedi bat kepuli diputi nomor iba hakini ki arsnel dan sistem sheng ba ibabur ma dikena keladu di kuli jongki ki haban shong dalam ye sem ki jongki ban kre ya ki examination prepare but so tenang but so kemen bani bawalah kedeng jong dani ka kelam apeleng jong dani ki mo pi lala ban prat identity pi lala ban trishtom ban khet yung so jong hoi habedi bat ki technology bat habat merekam namata ka puli uti jong ki habedi bat ka connectivity yung network mo lagi ni ru ila awal ki yang bala thut drai film himshim na pe kita kila trishtom bat semua bat tipru bagidan dapat dikena ini kila jit mo kibayan dengan maklanga kibawan di silong di balak sungai na sor silong wala apa deng jingjingai wala apa deng jingjingai jongga connectivity dan negatiar gadget ke bapindon ndrei lana punya kompi batban sasmat batban yo yang kadi kusnam ba abang apik yang kadi pertei no abang apik ya ki an ki rule ki begini menangi mentah ni sasmat hilong ki ba lesi so go mensim teng so rekensim teng so kutla tangma trumpet abang adon dunia yang i samla tiba creativity tiba latif bahagoi sini pensa yo ban ket dan ban mat syuki lagi terdan berper tabang jukran ni kena kalau ni duna ni abang ipet ya ki post apa kenika administrative service sebagai lah kadai lalu pantang beda state beda UPSC mo lalu kadang wan na Islam kadang wan na exam lalu ki lanang muda ki kon hasil ni ki samla hasil ni ki ban layan pan crack ban pass di exams tegawi ko ini jadi ko idea ketik dengan apa pensyukur ni ban perung ni dia idea hadi jibut dia tu khat joki ba nasau ba nilalan kam bani samla shimran ba thei oh jese ni dan kina pas di stream prepare science ki pas arts science or commerce sama ngam shum perlu si ngam perlu wan ni perlu si jese dia nawe yang mission dari maspa ban ketik di jibut je khat joki lada piso ya ha ke yang keren mana Shimni beli dengan nanti kemarin iba duna koordinasi di bangunan syakmat di banyaknya di administratif ini exams berkandak di UPS kaki isu malki setel kelater shitom ban penmi banyo banyala jadi tu kisahlah tu dia ngangit di bawah syakmat bayo bedrung dengan di list top 20 juga di SSLC kebarang sudah kalau ngepi bah kumbaga jukuran ng kapor support ba kanika matchprang award kapag juay ng kapor support di samla kadon but tili jimur namar ba kanong ngi ban kong kalong bagi kwa ban ay burang ngi ban itu ngi namar bagkalong kita keluar sudah cek grill bila terisi tom lawan sakmat hak jikuli di beper di jupi kabar kalau ngi kwa ban ay sini ba untang pingkun
tanghakan ni lumpung ba pinyo ya kani ka award nring bay ni award ba ibarat ba nring bani ay museum ba ilai museum kala di hakaba pinangge kiteng nang yo kursu ya kita di 6 job tu so di job hagi jikuli jumpi bawan khmat kabamut ba lada kaki isu ke penyajian ya kani ka academic award kamun kekerten di jumpi kan saudara yang akan lihat sebuah ini kawan kabalai itu berkhadu pak kejemut juga ni macam orang academic award kalau mana museum dan lagi happy berit lagi way di para sebelah kuliah iba lembah di kubur di USO lagi dan kami lagi USO lembah di situ kana posno kota lagi di lembah kini di kor jadi video di social media kandang kata jenah misi niki balada manga tersitom ru kamu beki isu berkajat pendiriu kejela kenai kurang dan itu yang karena kita kali ke ba nakanya keseng ke bagi kuat pasal lomba ini gamat cokran academic award mentah kemengalong mendaya bagi isu multi circle kala air dia kan ika bull nong job indo scholarship 2021 but kini kecing ai yang kita scholarship apa menyatu di hantan di bayo scholarship jadi investment jangan jadi beliau happy lang bapin kiu soprang agar jenjang di jumpi bapin long beliau menteri lasan sisi nama pinlah mungkin mentenrong lan ya kalau kor jangan jadi beliau hagi terpeng di baskem di jumpi balai hong maka di investment nomor kadang di jenong abang balada ditemu. If you plan only for a year, then sow rice. If you plan for a decade, plant trees. If you plan for a lifetime, educate people. Nama, baka puli lo putihi, mentah kalau dia kata ikhtiar, kalau dia kata white lam aryan sesti, kapag klay, hadu kata berjale, ontang berjadai dari berjat sendiri, menerima bertentiu tu, yang berjat sendiri, hakalian garoi kapar, kapuli putih, kayu kami jam bernadal sedang. Nelson Mandela wong, education is the most powerful tool that can change the world. But kini, kecikiran kejungu, kapalang, hakani juk pemerintah, kabadi kata juk nu cingele. Lain kata era of competition, haba iwi lekun nyele. Banyo ya kata kejujem ke bawah lasal sisi. Awat ni jui ni cakran ko syapor meneng lakar cepang ni schedule lakar cepaka kata unemployment ke bala long ke babam kurun ni kejat beliau kejuni. Bat abang yakran kadang kata competition bala dengan kio maka dia ke puli ke putih kemudian kan kalak ni ke puli kambun banyak itu ibawan sedien maka cik puli ke joki. Kemudian kita lihat yang sosok lagi, buat bolu di sosok lagi senang, mensuai di depan bersurum sosok lagi. Omdan kasih mereka dari menderi dan mereka di pijak drill. Dia kejengkelan dari jumlah berapa? Lebih semat perlu dijeneki berpikir bertawa. Nak kesorkan mereka yang berhai sedar di semua kuliah kasih. Berwarna yang berpikir mengenai pemir. Menyadari jumlah terbang juga di pijak drill. Bernomor berpun bagi mentai kiki baru wasaknya wasak tetap wasak bom wasak tiet tenten di bom itu nanti ada bagai pendalami yang kuasa terkongkren jadi suatu para beliau guru kamu langsung kalau mengamati nomor jurplat kata kerja satu soal ini kita kerja itu juga beliau ini kontak serang juga jadi beliau bawa dan mendoa harga itu di nongelam juga jadi beliau duduk kor bekun hilsi duduk kor bekun bersah itu doli kita KGA dibangi ni hapan bunuk sah ni hapan tip nomor bagi kita IT yang nak kacau Mesir yang nak kacau Gamat nak betak apa kami kacau ni jangan dalam dan pemaki berni nak betak dari kerja sendiri ujung ni namun kesor sulong kalau Allah hukum kesor agar kalah Tripura hak bagi tribal betul kerja sendiri berpikir tribals banyak yang isu yang seminggu ada dokumentari juga sen dari jenjang nanti yang dijadikan juga di isu dulu berasal mereka sudah 1978 buat hadir di kelimat pemerintah nidap sopun senam agar kontari berbeda agar jarak pra menjelaskan bersenai dokumentari juga sen dulu how you Islam ini Andrei Namar kejeng wano juga jeneki
bersyarat citizenship amendment act of Sam Araja Tandai nihap ban prinsipio yang diciptakan oleh menteri. Nilamun bertanya ke Araja Arpo dari kelawan lo kini kelam COVID-19. Penjuru Araja Arpo kawan dia dari kelam COVID-19. But ni bersang menilai kepala ni pinjam atau sedang pada tadi ulah kamu harus Araja Arpo atau berselang sedang ini dia dokumentari. But hang ni serius no jadi cikiran jadi orang bah Ibadah di bawah kita mensuah sepang kaya gejingan ini juga jadi sepang history juga jadi kaya gejingan kun kaya gejingan